litum thang da un ide sita nang litum ke wang po nang tu ban churu lo non ilitum kaci bohong kir kacini kangtung rata tum ta kacini kangtung ke lahi lo article as India a constitution article 280 along copy lage do lapen article 275 along copy lage do lapen article 2.3 along copy lage do la salam 2 and 3 bang anili import tambom belo 2 and 3 along ke labang ke separate state alam si pulo haladak separate state alam pulo lapen dak separate state lo tehadak inglong arada dom pan ke raiji po alama bang ladak article 2 and 3 along pupi por he de ta chogi mene article 2 and 3 article 2 ke pulo admission or establishment of new state pulo Parliament may by law admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. Number 3, Article 3 bang pulo formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states. Ladakh 6 schedule alam ningye je tribal atom han ke raiji alam schedule caste atom han OBC atom han ke raiji alam angta ningje je Ladakh a condition bote tok dun mi pura lasa condition tok dun mi po potsiala Nagaland lapen Mizoram han ke 371A pupi ni tok dun hala bangke lage 6 schedule ason tak lo Sita 6 schedule binong kalila tema 6 schedule bangke mini constitution pinak eta hala article 371 po pin ne bang laka article hala bangke parliament tuma ninghang lote majority vote pen hala bang pavidet un la pen 6 schedule bang laka pavidet un it lalo hala bang 2 3 bang la si article 2 pen 3 ateng pen autonomous separate state hanglote lake tribal atom pan ki raiji alam hadak avi nola mat ki avi dalang pedum meji meni article pen seta lage bang non hui nang si kroi dun de jipon 6 schedule ne na kroi dun de la dak le kroi lama ande article 280 non 125th amendment bill pulo batai harui sira ing koira ho up home constitution ke lar alam la so ke lar ke 6 schedule si jasement lar po la pen non ilitum Karbokpon autonomous council atum keklem bangke direct funding ke long ya phan pu article 280 nang ji 275 nang ni Anya 280 bangke da non la article 280 abino bangke lage finance commission pulo finance commission pen poisa nang logic pulo la pen 275 bangke lage India consolidated fund pensi poisa nang logic po bang hala nang logic bangke lage non afrang ni 280 bang pudian na 280 bang ya lagi panchayat atau apa lapen ke municipality apa town committee apa poisa na ke loji apa ala bang ke BB along sige pu poisa lata state government Assam as state government along poisa na ke loji apa direct funding po alam abi Assam government nung si poisa nang loji hala finance commission tumta lapen India government ta finance commission da India government ki pualing si kroji lapot poisa nang loji ke Assam government la direct funding lam dak tokti lapen la so lam ke nilitum
jakas ahut kacing ki hutan itum direct funding alam pudam lo halabang suhut aning mesen bensi hala joint secretary bang nange thak la ko hello ahong lo la ke muthe la direct funding pu alam bang ke la ke nang tuma funded alam kali la ke claim lo te la pen ke hang tum ke India adang sita akapret statement ala son alam de sike claim ni ke Assam government fan bakar biang long fan claim chot ji puke uni do mana dun do la bang nang pachini dun re six schedule area atom fan poisa ke loji ko alam ave ba non six schedule area alam bang bidun kokpo autonomous state bang bidun de ji ne li chini ateng ke 125th amendment along bang autonomous state bang tok de ji municipal town committee lapen panchayat alam lapen Karbianglong autonomous council alam ban tak dunji mini kita poisa bang Assam government pansiloji direct funding kali 275 bang ke nili tungge pulo 275 pensi poisa ke nang pelo bong nai pulo lasi 275 along ki po bang ke la ke dak ke six schedule area lam top lapen daketok la poelo on and from the formation of autonomous state under article 244A any sums payable under clause A of the second proviso of clause 1 shall if the autonomous state comprises if the autonomous state comprises of all the tribal areas referred to therein be paid to the autonomous state, and if the autonomous state comprises any autonomous state any or some of the tribal areas be a portion between the state of Assam and the autonomous state as the president may by order specify. Da bangke pulo autonomous state pen Assam government atum ang bong poisa ta thak det pu kusi pu la bangke ili tum pan poisa thak det pu autonomous state ke long lote la pen autonomous state ke do lote la sinon thihek penil tum ki pu kang tum ke la hello ili tum Karbianglong autonomous council atum 280 finance commission along pacherap dunang ji ko ma 280 sigeme 275 nang ne lapen 125th amendment pe pass serak nai ko sinige don dambaran hala government tumake 125th kaselam ia bang 125th amendment kaselam bangke ili tumphan autonomous state nang pijok flortia pansi hala tumke la 280 pugan ni dambaran athema 280 lang autonomous state alam adet ke article 244 ia alam abe rake 275 long sige do and then non itum council tum 125th amendment alam ningge dam barwa 280 long finance commission alam do port finance commission apoisa ke long ya phan pu dam bare ama autonomous state ke hang nam bange hang thu je del non alam delhi tum bange tini thu det lo poisa long chom yumen ko sedang ta poisa ta ko ningge thu le ki 275 panda poisa ke long poisa tu aku yang si 280 finance commission alam yang si finance commission benang ve ki pulotan te la 275 along ta finance commission alam ta top content me kente neli tum anon sharma a committee aphan loge pidon ke la helo neli non file chirilo te theklong ji konar banglo neli top dun edlo dagle finance commission puta top dun det non la pena la 280 along ta na la for sending fund to the autonomous state pura hadakla top dun det non pusinil hadake top dun sedhala ke itu malam ma deng de non 125th amendment bange non 125th amendment lete itu six schedule council bangke ponchayat acting de pon six schedule ke po anakang tui de
intui pik pule pudam kali serta intui pik lo puan panchayat ke dakan lo non halap six schedule a council karbiang lo autonomous council bang punam pe suntuk ko dak lo ke bat la panchayat along lo pang dai hop ko lagi ya ka pang dai hop tong ke mema pang tui si ke mema ili tunge pang tui nangi busi ki ribom la si autonomous state ke hang bom auto separate state la si hang ibom lo autonomous council ke dorde pusi la ke council chot ke assembly nangi pusi tunge ke hang ante la si non nitung ka choningri kangtung la karbiang autonomous council pan ke alang litum la 125th amendment ke chikroy dun nang ne la ben alang litum autonomous state si hang nang ji alang litum autonomous state hang chu the der ama 125th amendment bill an amendment along an chetodun thurok la ben hala 280 finance commission long an chetodun thurok ama autonomous state hang chu the der autonomous state ke hang lambang e deep to joy la po bang e chok chik lu ni tum mata ke jalan litum ma choningri lo la deep joy ka me claim na nelo autonomous state ke hang ke kado ita autonomous state si hang nang jin lagi po an delhi dam thekang der po an poisa koros dam de omen arni si hat mp ta ningelo ni tanon ke poisa do ulo nang tum johang dam jite johang dam no pu ma di autonomous state kalang kalima kalang di noi ni ta poisa na pidun dia ja kong dolo nang tum johang dam wi johang dam no pu ma di manela autonomous state ke pindah bosta le biru ya son nang tum isiba jonghor dam dia no pu ge toy son dia alam mange kerak tu memi la bosta isiba jonghor dam dia no ma phan le ki pu unjia phan le tum mp alang li phan pe hai gali de ra ta tum ke la sila bang kerak memi le ko potong alang lita ang ho chi kilik le de lo ne kani yeta la pula yo la si non ni tu ni pu bang ke lai lo la autonomous state si ke hang nang ji autonomous state ke hang bang deep join nang lo la ben 125 ke pe amendment me tike pe pas nang ni mane modify feti ke amendment ko ali modify feti ke pe pas nang ni athemani to handai pu servan ke ta do nang ji dulsong wai sa ta do nang ji jang tirupuni song satwen ta do nang ji rajina isoport ta do nang ji pulo anon sorma ta nang che kroi dun lo parliament and along si report ta bi det lo la solaman ta aman non 125th amendment long ke hala ke pawi tu de la si hala hi hui alam landam etsi la autonomous state ke hang ki dip joy ye phan ke la autonomous karbiang long autonomous council tum claim nang ni ne ligen long le ke cho george long le hada at least the day ni tom pan long le nang epi rupon sing rong ha lo non ke alang li ka bedet lo adun thu gen ni li lo la ben adun thu gen ni li ik akleng si har long bing ti Kathar lo adak long le na epi khot tia lo ama chiri throk along leta chiri throk ni li ching kai dam jir lang along leta ama nili ka bang ke long leta do lo la pa lang li ke lai ho ke che lang dun un el lo ma se neli ka bang jordan lo lage command tribal pa tribe sa tum ke long pa yo do me pot kar biang long ke ama se alang li tum pan jordan naga ro ko command ni naga pan jordan ama na ka pa je thang an neli si ke cho yo ama neli long lia bang ke hala dak te ron atum do neli tum che dam lang alang li tanang dun ro ko ni tum che dam la hala tum mia phan si pa pe do thip ni li long lia long bang ke ni do hala mia phan do nang ni pu thur no nang tum pu te kang le la sa alam bang ke chiri throk ni li che long nei la ke la te ron na tum hada ke do hada adung het ke do te ron na tum korte bang e thom do lang li tum ta pu ye along le ke ni li che thang ling ta jor ji non ka yu thu long ke karbiang long autonomous council si jiri pharo isi pu bo ke jo la bang e long e che thang club lo ke ni ke jo ra command ni la pu ye mane la bo mu le cho pon da ke thoi